Bitabui hita ikutin anbi kanal YouTube YKB GKI TV enati atam niolasi mapalorinekaf nen aan nino na hunu nanti at nenaan alakit onin tuntaku kay miki ho maus manam nino usi enati lekahim nenam paam ambib non bihenekam tal na balba amin. Babi na menekat ambi menekan usi Yesus. An lehitat nen bitawi inhananak han pules nako isneno. Mabeti anbi 2 Korintus naka boes ela wasam nua talantia wasam fan. Ma antopus han fan yen fenekat niokit mabeti anbi nela wasam faun. Lein hananak han pules nako isneno kaneu fatuni le antola in monin na tuin inaben ale lasi man sutai ale lasi mes han pules na kois neno niu atuni le na nebet anabaun in monin niu isneno amen na ule tata bimanekan usif Yesus muni hiteok tok ale atuni leleka inin berhasil bila sisaka in nasaba new media sosial in mo status kalau ka in antuinani bi Facebook lasili henaten eut nak inapentola ayam pules nako in nako sale na nawa anbi ini monin lasili fefe neke mansian niu lasi moko ay lasi nae le inan pules nesen ini monin ina tena bini monin ina ines lekonis nako imbia ay atuni bian esnane bitawi ang nino fenek it na Paulus antoit it henati itfanion ana isneno kais tanab hiti monik kais atola mat pules hiti moniku mes maut henati isnenes antola isnenes an pules kit natuin ale lasi lehita nauba lasi tenauba kalau hitola hiti monik nanen fanion lasi moko niukit mes kalau isneno es anfe kit hampules man antola isnenom sa mes na tiaba tetus atau neno henati nanoka biti monik bi ale kanan lasi esnane ame nole altata alaki tabaun hiti monik nu isneno henati isneno es antola ma puleski bitabui an kino antu nukit onlanane kais at nikan henati at like mat subscribe alakit onen pules meliatas usi bitabui hemnen hoam mau tenati hoam ambim non bihemunim nakotabui talantia nabalbal amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.